ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakitak idakit kita ang nakadyan kay abaro abak na nga, Joyce. Asino abak ng alakay? Diya ka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan amay panakal akakuyog amag na iti parke? Wano anyaman na pagpasyaran? Nga uray ado ti kwartana? Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na, mabalin ko lata ti rumuar nga agpasyar. Kat mabalin tayo lata ti agsisinarak dito eh. Mabalin lata ti happy. No arman nakmat dayjay abak nang, patulak tapno agbiagak mat akas doon niya. Kastilaangan ti aramidan tayo. Komporme kada tayo ti kayat na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayim tayo? Tapno saan amakadlaw dayjay alakay? Nasa umat jagayam mo nga agpabunyag gayam. Si katikang runaan a bisita na inton madanon day tangal daw. Uwan mama, siyak ti may sa aninong. Apay numang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamotan iti anak, iho. Umapal kayo kadi amaadaan mat iti apo ko, mama? Ay, kasano, asinod to ti mangtawid kadag iti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, ngamawan mangtawid. Adun ti inaram ko, ngam di dakmat kayat. Sa anak mat ngamin anataer. Uray saan ka nataer, tabaknang kamot. Mansun pa iti balay mo. Ala, bayan nyo. Padasok ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak kunto. Rumbang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka mo, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakitak jilugan ti bakna abaro ang nakaparking iti asidag ti restaurant. Iremedium ti mapan iti ayan na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagam no sa dino a restaurant, tamapanak. Sige, ngam agawaam tapno iti asidag na ti pagtugawam. Agpapansin ka. Madamag ko man. Apay nga aramidam daytoy? Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakamtumatan malipatan ka ni Erma. Si kanton ti manager, inton mapantayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaudan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron nga agaliptakkan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang ti kayat ko kenkwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaan. Hay, mabalin ka di ti makilamisahan kan ka? Sana ka di makadisturbo. Sige laing, miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman nak. Ada ka di urayang makadate mo? Awan ka date ko, taawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di urayang akadate mo? Ha? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di amaamuan ti madaydayaw anakan mo. Mabalin na tamat. Oray, tadi mo maala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak ngamin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Ita mampay ang naragsak ka, bro. Adan samot mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang naragsak akasarsarita, bro. Agawa am ngarun-ngarman, bro. Ang balasang kadipay. Amangan mat no adan asawa na. Wan ngagpay so. Diyak na damag no balasang pay. Ang idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro.
Barang maadaan kamutan iti kasimpunghalan, bro. Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon kano ama panijay. Tinasayaat. Kanayon nagtumat ti mapanijay. Oh, kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon ano anya ti resulta ta magagaran kami. Oh, anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nami. Ibagamon ta magagaran kami. Naruta? Dandanikon maban ni Itan, kunayon sa. Ngam na makapanak iti mansyon da. Kuidao day jay alalaki. Addan pagkalyak, iti balito. Agawa ang ngarod nga artistaan tapno mairanod tayo iti kinabaknang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga aday dati aramida ka. Aglaylo akin ko na, tapno maapanak. Kat, sa dinon tong harod ti pagkitaan nyo manan. Anya pa'y ngay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di mang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mo't asyak. No makilamisa anak kan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Oh, agpada kayo ngarod iti taste no kasta. Adamay sa aputaheng order na. Tinulad ko mat. Di ramanak, way, naggasang ba't gayam. Hay, Kinan mo ka di kat saan mo matakaya pinagasang. kapilitan, tapno sa anak ama booking, asaan ko nga amuray jay amakan. Adaak dito'y pare ki anabanog kan mabisin. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat mat ikastuyan. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanyag. Nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko ma. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod, agpada kayo ana aksidente. Kasano akpay ita? Dagiti laeng na ilista di ta tigatangam. Alaam amin a resibo tigatangam, ha? Darasam. Uwan, ma'am. Ngam awan mo ti resibo tinatnateng. Ha? Apay ko mga awan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel no iso. Imbag ano mang tedda, ma'am. No di da kaya ti mangtad saan kan agumatang kadakwada. Iti sabali ti paggatangam. Ay, nagkonang kakit din. Saan damot ngamin amang mangted iti resibo ijay natengan, ma'am. Ipapilit na. O saram day ta utak mo. Di mo ka dinangag timbagag itay. Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amang ted iti resibo. Taiso ti paggatangak. Ipapilit mo't dayjay abakit amang alaak iti resibo. Na, ay, apa yan? Awan mo't tay walit nga ayan ti kwarta paggatang ko. Ay, At iti wallet mo, nana. Nakita ka natin nagmo itay dya si Dag. ay naagyaman ako ay balasang ko. Nay, madlaw ko an aliday ka. Apay, Mabisinak, nana. Diyak pa'y nangnangan. ay kaasi ka mo't. Ay adda kwartak dito'y. Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasang ko. Agyaman ak, nana. Agbirbiro kak iti trabaho ngam awan mat masarakak. May saak akatulong. Nagswildo ak. Itad ko tinadumakan ka. Saan abale? Tapakpakanin nak ti amo. Agyaman ak unay, nana. Pasensya kayo no awatag ti itadyo. Awan ngamin pulos pangalaak. Agyaman akmatkan ka Tain sublim ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko. No ipabayad ti amok tinapukaw. Kaya't ko nga isangpot mo ti ibagbagam a babae dito'y mansyon. Takilatisat man no bagay kayo mo't laeng iho. Padasak nga awisin, mama.
Kita kami manan iti restaurant itangal daw. Saan ka di matlaang apok-pok day ta babae? Ni mamamat, apay ko maapokpok. Awan tanabiit kayo pala ang anagamam mo. Saan napokpok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaat. Kan may sa nakaragrag sa akasarsarita. Ay, iho, ado ita ti babae ama nagpamaram. Anya ti makunayo, imbaga nila at amapana kano iti mansyon na. Wan ko namon at amayat kan. Ure agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabaknang na. Ay este, kinabaknang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrek ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumurotak nga rod kan kwa na inton biga. Ay, wan no siyakla ko mati inawis na, mayatak adagos. Ay na, jak pa'y dimapaw iti mansyon. Ngam alwadam, taamang ano inton nakastrek ka, kat di mon amuno sa dino ti rumwaram. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Dakkel ti mansyon. Amangan no sabali aruangan ti umunagam no kwa. Di mon amo ti rumwaram. Hoy, saan mo't siguro? Nalabas kayo ma. Makitam ka di ti babae akas lamabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw? Aday tsura na, ngam madlaw ti kinapanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawas na, no man pa'y nadalos. Nakitak mananday ta a babae iti may sa awaiting shed. Kaslaawan samot balay na. Amang ano may sa dayta kadagiti awagan da nga street girl dito syudad tayo. Saan ka di nga ado ti kakasta? Isuda tinalaing nga agsipdot. Nalabit akasta. May sa siguro nga street girl nga agpaiso. Wano saan? Squatter. Ay, sayang ti kinapintas ta, no kasta ti kinatao na. Ay, imbaglakit din ta sa anak akasta. Malas day ta at tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asabsabungam. Wen bro, imbaga nga rod ni mama nga awisag kano iya balay. Kaya't naa makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasaritaan minto dayta bro, saan ko pa'y nga iniawis ti kalay sa ami? Sa bagay, nabiit kayo pa'y mat. May mayat no agkalay sa kayon. Tapno maadaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartarigagayan mi ken ni mama bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti yamansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa pagtaangan no adda maladaga, bro? Makaikat iti stress kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo't iti anak, bro. Anak ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Addaman damagag, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangput mo a babae? Ha? Di na nga takayat. Siyak mo ti mga sawa, no bilang? Saan ka deng imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Oh, kasano nga tangag paiso? Kasano no di na kayat ti kayan-ayat ko? Isong arod adinamag ka, sir. Amok nga main ti kababalin ni madam. Oh, basta isangput ko ni Joyce. Makaamuditan no anya ti sumaro no ama pasamak. Wan matkit di sir. Ngam ti dakes na, no di na kursunada ti kaayan-ayat mo. Ay dakes. Oh, pasensyan ni mama no di na kursunada. Siyak ti makidan na. Saan nga iso? Love, masapa ka rumor iti opisina. Tamapan ta iya mansyon mi. Mano ka diya tao ti kabalay mo iti mansyon niyo? Nilaang mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mamam? Medyo advice istrikto na. Iso abagayam laang. Amang ano saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo lat ako man ikan kano. No adaman maibaga na adi mo kayat.
Ikagumaak, love. Saan ko kung mga aramidan da ito? No saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman ak unay kan kalav. Sapay ko ma, tamanayon anaragsak na adwa. Mangnamnama ka, love. Nasingbatat, iso nga awan pagdanagam kanya. Mapan kami kan udya mansyon, inton malam. Ay na, nagkasat kan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inana. Ngam no awanton ni Oliver, pagsasawak. Nasingpet to nga tatiina ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan ngagbalin kanyak? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan ngagbalin kanyak? No si kanton ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Basta di nakamliplipatan. Tay tulagan tayo, ha? Si team manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayad iti magastos tayo. Ariglalo dayta. Sana bale, inaldaw mo't arumwar ang mapanagtrabaho. Lalaingam ti agpamarang itay agayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo apagbagasan. Pihiman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasamak iti aglawlaw na. Nalaing anigosyante, ngam, nalalaing tayo. Mairanod tayo iti kinabak ng nanukas-kasano. Ni Joyce, mama, kaayan-ayat ko. Si kagayam ti bagbaga ti anak ko. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Adda basit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaang ti pagsapulan da? Owen, ma'am. Mama, agyan pa'y dito ni Joyce. Agyan dito'y? Sige. Paliiwat man dayto'y a babae. Sige, tayo na pa isuro ti kwarto na, mama. Joyce? Intan iti kwartom. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garanggan diyang ti panagkitak iti dayta babae. Awan panagtalag ko. Apay, anya ti aramiden dagiti dua iti silid. Apay ang nagbayag da itchay. Tsaka mo, ma'am. Ay, inka kita, ano anya ti aramiden da? Mabainak, ma'am. Da kayon at imapanmang tuktok. Damaganyaw no anya ter aramiden da. Na, just ke ka babaunan. Ibabaon ka, ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya yung ngamin amaamuan, ma'am. Iso akas jay timbaga. Di ka nagrason. Ay, just kikit iti kastoy. Garanggan diyang atalaga. Sino ti garanggan diyang, ma'am? Siya ka de. Ay, diyakamukan ka. Di nakasasao. Panawan nakman dito'y. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw. Da kayo ka diti mangilutaw. Ay, sinalbakit di. Panawan ka man laangan. Papanawan na kataglut-luto ah. Kasanungay to'y ilutlutaw. Sapay ko, ma. Tamay ka nakiti ato nga anak, love. Anak? Ay, diyak pa'y nakasagana nga agsikog. Apay nga roda nagmayat ka? Saan aga po takasta? Kat kayat kon ti agsikog. Agkalay satan to. Saan ka di nga anak ti kapatgan iti agasawa? Wen, ngam saan pa'y nga ita? Kaputa sa anak kasagana. Okay. Masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa'y nga ita kunakmatkan ka? Madanon to dayta. Balitok a kwentas ni Oliver. Sigurado ang nangina no ilako daytoy.
Ala, tailakok to. Di na madlaw adagos. Taado mo ti alahas na diti drawer na. Ibulsak. Kat inayadak ti rumwar diti kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garangganjang. Napanan na ka di? Asino agarang ganjang, ma'am? Asino pa'y ngay? Ni Joyce Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Na, kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am? Ay, talaga bastos na dya garangganjang. Kasla aso a pumanawlatan. Imbag pa'y dya aso, tagtaol. Tumalang kyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Di na amo ngagdaldalusak iti igid. Panagkita kat saan anasaya at tigalad dayjay agarangganjang. Inawagan na kami mo't gayang. Anda ka din nadawat mo akwarta kanilab mo? Oy, saan ko alam dayjay? Ngam, adan alak akwentas na. Inlakok iji pawn shop. Iso nga ado ita ti kwartak. Wow! Ada kumamit masarakak akas takabak ng alalaki. Uray na laan. Mangbiro ka ngamin tap na damot pagkwartaam. Tulungan dakman, tapno makabiro ka. No at dalakit di makita, aramidam mo ti inaramid ni Joyce. Wen tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy-happy. Alang arodan, agorder kayon, iti pagsasangwan tayo. Areglado, siya kun ti agorder. Total, si kamot ti agbayan. No problem. Ado di tati kwarta, aditay pa'y naigaman. Sumagmamanupay laang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na asaan ko akayat iho. Ha? Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw mo't. Intun dandani ka sumangpet mo'tan. Kan, di mo ka di madlaw, anak ka inom no daduma? Ha? Kunak man no dito'y mansyon nga umin-inom. Ado mo ti arak dito ya? Anya dito'y mansyon? Ay, panagkitak ni ta babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon latan arumrumwar. Kasta ka di. Apay adi mo damagan ni Esther. Oh, tinasaya at kat kasaritak, mama. Sa dino ka di tayo na? Saan pa'y asimbang pet? Nasapa ka ngamin ita. Madamdama at danday jay. Tati amo na kat awan kapay. Nagapuam. Apay nga itakalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka diti naggapuam no pumanaw ka? Ha? Bastos ka agarangganjang. Nalipatam samutan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver alaad. Ha? Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na? Asino ko man ti maikari? Ha? Ti padanaalaan? Ha? Napintasak amay dilig iti anak mo, si Kaabakat. Pumanaw ka, si Kaabastos! Pumanawak. No nilaad nga Oliver, timang papanaw kanyak. Bro, apay ka di analiday ka ita? Oy, idi sumangpet akija bala idi kalman. Awan pa'y ni Joyce. Idi sumangpet nabartak. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan mat no adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Oh, amon bro. Adda kiti asidag tigate. Ngam nalingid ti ayan ko. Gapu ka dagiti masetas. Nangag ko ti imbaga na kini mama. Anyat imbaga na, bro? Oh, nainsulto ak iti imbaga na, bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rinespeto ni Tita Carmen? Dahil ta tinakadismay ak, bro.
Dahito pa iti may sabro. Di na kano kayat ti agsikog. Anya? Saan anasaya at agalad ti babae ti kasta, bro? Apay adi na kayat, amaadaan kayo iti anak. Napintas day ta babae. Ngamlangan na tinapanglaw. Tinasayaat ka sa ok. Miss? Sige, bumalasiw kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasyo kan. Agyaman lakmanan, sir. Saan ako na bumalasiw? Adapay gayang papanak. Sige. Pimanawan. Apay akas la nakitkitak daya babae. Diyak laang malagip no sa dino. Ne, timalyaw sa imisam. Kasla na kasing-singpat. Manang Esther, imo nagkakaditi silad ko? Kanayo nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan da. Ewan gaya man niya. Adaman lang damagag. Awan ka diti sa bali nga imo nagiti silad ko. At dajay nakitak nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar tumalangkyaw. Kasta ka di? Sige. Rumwarak mat. Kasangsangput yaw. Rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayam kong akin kukuha iti pawn shop. At dainak damagan. Pawn shop? Gumatang kayo manan iti alahas yaw. Nagadumot ti alahas yaw. Ne, apa yan, bro? Saan mat ang mailadawan tarupam? Ada mapukpukaw nga alahas ko. Napanak iti gayam tang akin kukuha iti pawn shop. Nasara ka kay jay ti alahas. Anya? Apay nga day jay? Kinita mi ti CCTV ket napan ijay ni Joyce. Isu tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga ron no kasta, bro. Papanawa mon, sakbay ang makaaramid pa iti dakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akas to'y matgayam. Saan anapod no kanyak? Masiguradok akwartam laang ti kayat nakan ka, bro. Makasarak kan to, itinasaysayaat ngam iso. Nasayaat taddakan. Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Kanti panang basbastos mo kini mama. Ngam daytoy ti ladingitak nga ibaga. Pumanaw kan dito'y mansyon. Anya? Ay, awan inalalak nga alahas. Kan saan ko abinastos ti inam? Nangag ko ti imbagbagam kini mama. Napanak mo't itigayam ko. Ti akin kuko ay ti pawn shop. Adda CCTV jay. Nakita da ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Humanaw ka no di mo kaya't amang payabak iti pulis. Saksi ti akin kuko iti pawn shop ti inaramid mo. Isang mabalin ka pa'y balod. Di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! Itaaklang anang isang patiti babae. Ngam saan anapod no? Sayang ti arapaap tama at daan iti maladagan iti mansyon, iho. Hanggang ado pa iti babae dita. Makasara kakto nga ta iti napod no, mama. Saan nga ta akwartak laang ti kayat da? No, makaanak lakit di bayam? Papanawam to na. No papanawag, kat alaan na ti ubing. Kasanuak ton? Nalakalaang nga iremedyo day ta, iho.
Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubin. Sayang ti impay ko panagayat kin ni Joyce. Naimbaglaangan, ta saan kami pa'y nagkalaysa. Tano saan? Ang mga no inibusnan ti karga ti mansyon. Ado di ta ti babae ko nakmanan iho. Nula katagbirok ka. Impa may samtumot ngamin ti negosyo. Anya tinapasamak. Api-api mano kay J Mansion, friend. Sayang. Naamuan ti laad. At tinakaw ko ti alahas na. Salbag dagi chay nga agina. Anya? Adamat gayam otak na di sinalbag alakay abaro. Ang kastoy ti isingasing ko. Uray ta napintas mo't na Erma. Di isumatan di agpapansin. Anya, siyakmat. Kaya't nakngata. Bak ng tiloko. Kaya't ko, nalakit ta kayat na. Padasam mo ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na kiji balay ta. Iti mansyon ta. Saan ko atakawan tapno di nakpapanawan? Dawatak adawatan. Siribam, tapno matagi ko am ti kinabak ng nanto. Nga, agparanod kan tumot ha. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Noyawid nak iti mansyon. Saan ko atakawan? Tapno din nakpapanawan. Dawata ka dawatan. Siribam, tapno matagi ko am ti kinabak ng nanto. Nga, agparanod kan tumot ha. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Hindi pa'y ubing tayo. Kada tayo ti ka na yun nga kukuyog. O, sige. Ikagumaam karod agayumaan tilaad abak na. O, sige. Anya nga tataramida. Kansa dino nga tatilugar apag kitaan mi kampay ini. Dayta ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makitam ka di ti babae iti batog ti tawa, Jero. Apay ka di ti babae, bro. Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langana? Ha? Amin a tao kat addal hangana, bro. Makunam ka di a tao, no awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Angam sayang laeng. Tamay samot nga squatter. Angam, popular ti rupa na kanyak. Ang mga nuadda kaing ingas na nakit kitam. Kasta nga ta? Pasaray makita ket. Laglagi pag nga rod no sa dino tinakakitaakan ko na. Sabalin sa amat bro. Oo. Anya ko maasabalin. Si Kaampan. Tilaan abara. Makumikom amang kitkita iti wallet na amagmagnan. Kampay idi. Dong parat man. Anay ko! Naiwaris pa'y tigam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Adda nga min sa pulak iti wallet ko. Ayan tayo wallet ko. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan di taas si daga restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako, nam? Kasaigam ko nga rod itay, sir. Jakmat makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaat. Tulungan ka amang birok, miss. Ang mga no adala dita. Ay, sapay ado tinapatag akarga day di awalet. ID kanda dumapay. Awan mat makitak ti wallet mo dito, miss. Saan nga taan na batim? Miss, tinasayaat.
mapantalaangan iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi di asideg? Nag-resign na. Takayat ko ti mapan iti abroad. Ada iti dagiti dadakkel ko. Oh, kasta gayam. Ag-abroad ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Erna. Ada ka di mo trabaho iti asideg? Ada opisina kiti may kadwa apasdag. Papaabangak mo at dahi ta apasdag. Nagduduma a pribado nga opisina ti agab-abang. Kasta ka di. Nagsorte mo tan ti asawam. Bak ng kagayam. Awan pa'y asawak. Oh, iti day ta nga edad kantaar mo. Awan pa asawa. Sigaman pa'y tinangibagaan na taerak. Sabali matirabak mo Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar. No dikat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspusom? Anya nga iti resulta ti panagsarita yu kanilaan. Naalilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaan ti loko. Imbagak laeng anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumaranungadang mo? Imbagak nga da pwestok di tamol. Tinulagak matigayim tayong akin kukwa apagparangan mi akukwa. Inawis ko nga umay kumamat gumatang, tapno kanayon kami nga agkita. Masapon nga rod akanayon ka nga da iji apwesto. Tapno inton mapan ijay, adda ka. Ay, kapilitan na kasta ti aramida. Ingka nga rodan iji pwestom kampay idi. Tapno maulaw manen nilaan. Nagkita tamanan dito jindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y matnana. Didak mat kayat nga alaan, akas trabador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Addaak idi iti pagadalan, idi nauram ti balay mi, nana. Nairaman dagiti dadakkel ko anauram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam amabalin mo apagkamangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Bisayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kastagayam balasang ko. Mala, itad kumanin kan kato'y kwartak. Nagsingpet ka, nana. Sapay kuma, taumadupay tikaskan kakasingpet. Diyos ko, adaak man nandito'y balay mo. Di na kumabaybayan. Sapay ko ma, tamakabiro kak matlang iti trabaho. Nila ang nana Esther tigayim ko. Isula ang tinangaasi kanyak. Di mo kumabaybay at tigayim ko, Diyos ko. Ada sidiran na dayto yakapilya. Dito yak pa'y nga agyan. Inakto manan agpidot iti basura nga ilakok. Tapno ada igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka kadi, iso nga imay ka dito eh. Wen, ngamsakbay na. Agtulag ta. Anyang iti pagtulagan ta. Gumatangak iti ado dito'y pwestom. Ngam, rumwarta amapan mga niti restaurant. Areglado, basta gumatang ka ako nam. O, anya ka di kadagita ti gatangam. Kaya't ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasano nga rod ama kagatang kano di mo amo ti agpili. Mabalin ka di asi ka ti agpili? Kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanyak ti pamagiti driver ni mama. Naggasat kat ti katulong kan ti driver yon. Agpaysotay ko na mga dakun-kunang ni Oliver. Kun
Kunang ko na kuma, ngam nadoktalan nakit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor, nagtakaw ka adagos. Kunak ano di naman laong, taado nga ro ti alahas na. O, Kat, kumusta ti panagpampamaran mo? Kanayon kamin amapanmangan iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di, agpakiputak mo't na, tapno saan amakadlaw. No awisan na kaamapan iti mansion. Saan ka nga agpakipot pa'y? Agpamarang ka anasayaat, ijay bakat. Dayta ti aramidak, friend, tapno agbayagak iti mansion. Inton kuan, kukwak tumat ti mansion, no awan ton ti bakat. Kanayon kayo matan nga agdate iti kunkunam nga Erma, bro. Kaya't ni mga isangpet ko yung mansyon, takilatisan na kano, bro. Jay damo nga insangpet mo. Pinapanaw na, tatinakawan na ka. Husto ni mama, bro. Mayati pa ng isangpet ko, sakbay ngagkalay sa kami. Naduktalan na, ti kinaagtatakaw na. Agdwa-dwa nga min ni Tita Carmen, no napudnukan ka ti babae. Sapay ko ma, tanapudno kanyak ni Irma. Saan ko maati kinabak ng kulaang ti almanan na? Ang kasanod, nukas matlaan ka ni Diyos ni Irma, bro. Maipayan naklakid di iti anak, bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay, lumaklakay kan nga awan pa'y putot mo, nga agtawid iti mapanawam. Mama, ato ni Irma, insangpet ko dito yung mansyon. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Kan anya mo ti trabaho? Aday di sabali apagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamat iman manihar ko apagtagilakwan ijay mall, ma'am. Akas tagayam. Agyan ka din dito yung mansyon? Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon, amumon ti kayat ko asawan. Owan, mama. O ala, umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko nam, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko nam. Sige, intangarudan. Makita kita ti galad day ta babae. Esther, inkay bagay di detective nga day patrabaho kan kuana. Darasem. Adda ka di managdakdakas apatiktikan niyaw, ma'am. Ipasurot ko kan kuana day jay nga Irma no rumwar. Tapno maamwak no nasaya at matlaang a babae wano saan. May mayat ano saan nga agpakita dito iti detective, ma'am. Tano makita na ti detective, sigurado aliklikan na. Adda kalintagam. Amukat, no rumwar ni Oliver, sigurado a rumwar mo't day a babae. Kano surutan ti detective ti babae, saan na nga amaw nga adamang sipsipot kan kuana? O sige, at makipagkita ak iti day a detective. Agyan di tarwar ti mansyon. No rumwar day nga Irma, surutan na iti nalimad. Danggan na, no anya man ti saritaan da iti kadwa na itiruar. Rimwar ni Oliver, kat malamton no sumangpet. Kasta akmet, rumwarak tadamot papanak. Adakan ka no agyan ka dito yung mansyon, wano, rumwar ka met. Mabalin ka dito rumwar, ma'am? Mabalin. Saan ka met abalod dito, no dikat, sangaili ka. Agyaman hak, ma'am. Rumuarak, tamapanak ijay pwestok ijay mall. Okay, adakan ka dayta. Malpaston ti pangal daw no sumangpetak. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amigag. Awagak to ni Oliver, tasukunan nak ijay pwestok. Agkuyog kami nga agawid inton malam, ma'am. Adakada kayo dayta. Sige, inakon iha. Tagur-uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan, tagur uray mat dagiti kakadwak ijay mall. Kumusta nga itinataba alamas anaban ni Ita?
Ada ka din ang dawat mo kay Kuana? Sa anak pa'y adimawat, tapno saan amakadlaw. Imbagak amapanak iti pastok iti mall. Namati mo't ti bakit nga inana. Nalakamat gayam nga yadis ti alipuspos dagiti nga agina. Namati da nga ada pwestom. Idinto takukula ang tigayim tayo. Basit lang ang akan nito ti Orayan. No ibaga nang agkalay sa akin umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kayat ko ijay mansyon dagiti kuneng. Lala ingam nga rod ti agpamarang. Kan, masiguradong akid dawon na nga ipaayam iti adungan na. Ay, jaklakid di kayat tagsikom. Day takit agkikyad ditan, ha? No way! Oh, Mama. Itaman pa ngayon may kayo dito opisina. Iho, amom ka di a pinasurot ko iti detective ni Erma idirimwar. Anya? Taapay, Mama. Iti resto bar tinapanan na itay rimwar. Katamong, gayam na dayjay a Joyce. Anya? Agam ammo dakin ni Joyce. Wen, pudno dayta, kinasinarak na iti may sa resto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay ket di kadwa da lalaki, Naaramid yun dayta, Mama. Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta, iho. Kat denggam ti saritaan da nga in record ti detective. Oh, atoy, denggam. Dagiti awanan pain. Kaya't dak nga aramatan. Balang kantis dagijay ababay. Kagurak ida. Oliver, iho. Kasano pa'y titarigagay ta itama daan iti ubing ijay mansyon. Oh, sinalbag dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidak. Paggunayak ti kwartak. Maikontra ka dagijay ababay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay wit alawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.